Kana imong pagka-single karon? Sagol na gaba-gaba. Gaba na gid siguro ni kay sa una daghan kay kog mga babae, daghan kay kog uyab. Napay mga bayot, napay mga matrona. Pero karon wa na ginabilin bisag usa. Ahay. Paitay, ibawaan pa, may pa nag-focus na lang ko sa isa. Mao nang wala kayo uyab kay dili man ka kabalo makontento. Ikaw kunoy sige ka og humba kada adlaw di pa ka mapulan. Dapat dili ka mo focus sa isa ra kaputahi. Kailangan mo tilaw gigag lain-laing putahi. Aron dili ta mapulan. Mura ra gud nagkuan. Sakyanan. Kailangan agi reserba. Pero igabot sa panahon, moabot ra ng panahon nga anang reserba maplatra, mapunta ra gid na sa wala. Mga useless ra ang daghan kay abot sa natumyan ikaw ra gihapon ang mabiyak.